Rom chung rom lengin ka thong pang chimnak video arak zawi arak ngai pon tu nula pa hi kom dot nan di lak nan kut kan tai chan na pathen jang fa nak thongan zun tha nariat kampane koram le chun zun tha nikwa jing lei asingha le titan zonga hin thong pang pan hi thum te khop na kan ban ngein halai e nizan kha Iran ne Israel aka na kha kachime President Trump ni Israel khali rul loading in achim ti mitiang kha video ka to tianga khan ma thong kha ma tiang long ka se achana video ka van to YouTube ka van upload leo baka khan thong pang hong kai than mi chu Israel ne President Trump chip mi ngai lo in Iran kha ale rul aka than ve ti mi thong ka se na tu chun ni thong pang ka ban zo te ka khan tu chun tianga chon anakap pe tlai anakap ti mi thong kha lo e Iran na ka Israel na ka than ve e ma tiang long kha sido se President Trump ni chun Iran he Israel he tha te in bia kan ro than halai ti kha vai tampi asom min ha asom le au mi na kha se e ni na khan thong pang pakhat am ban tial mi a chun President Trump ne achim mi chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sina khan kachip mi na ngai lo ka bia jai man rel lo sia chon nang ma long ni Iran he na dau haulai na tuk haulai ti ati e ti se le Benjamin Netanyahu he milung khau chau pak aseve e titan he American ni Iran aka mi he Israel cha chun chan tha tak kharak se hi chan tha hi to lo in Iran tho nak ding chalam hailai Israel atui adau khau mi ram asil ke adau khau lo mi ram te asitiang sar tu ding khen Israel ni chun adu mi chumu angai ngai tia chun atu US ni Iran he thuma se tong thuma se ti ki Israel ni chun adu ning se asanan zaitik mana US ni hen Israel du na khe za azul bello zul ding jong se phon lo chumo US ni Israel chu akil ven adir kam zaitik pawa ahum zual asina in hi US rampi he Israel du ningin akal mi shalo tutan zonga ni Israel ni moram dang ni mo Trump hi an for ruang Iran hi aka mi silo in CIA intelligence poll ne thong bang tha te an thlan te ka o Iran hi atui kan ka lo sia chon mai le ya nuclear siam nam arau hlana angai lai e chutika US le Israel chalong silo un valai pi cha hin ti anong mi ram aslai ti kha CIA intelligence poll tha te in thong pang an pek cha tutan hi chan tha si Iran foi tun ha mun khatte an thut leo an leo si e foi nak chon kwan fang pakhat en wa tampi ka kho asileo chan sti kha CIA ne thong pang am pek na cha khan tutan hi an ka mi se an ka ban tok te en foi tu tam piral boy tampi an thi te asan hi ni tiang he ka da na khe adong lo e cheu khat ni chun US ne hin Iran he matuk ram thong aseve mi Iran han atai lo ti an chim ne khak chia ro anak masi te ka kai fiang ve lo Iran US ne hin tu tak se lo Iran he tai lo ti lai lo kan thai ko chu jai tu kon siam na ma an thau jai tu kon ral kap an thau mo phim thiam na jai tu kon thau kan thai ko asina an US ne hin Iran he vaka thoma vadau thoma chiam di lak rok di laken vatua kha US ni hin itip mi kha asilem lo ani ni chu an foi tu kha an ral boy pol nuclear siam nam sar adu mi pol US ahua mi Israel ahua mi foi tu pol kha phim hlom na e chawza me pi ni du mi le me pi ni thim mi chawza kaiter ding tiang kha US ni chun adu mi sku chu asian aru aning le aru aning le abai ni adu ning khan thil kha silo cha
atu tiang ke an bai mi se an rau mi se mo ngai achun Russia ni Ukraine atuk ning ban tuk ten ha en tu se lo Iran ki sau dai la lo US ni hena tha jang za khat chunga hin pra man Iran ka nak nam hang lo kan thai dinga chun chu sala US ni Iran man atai lo ti mi bia khat chu chim na kan chim lo tha de ma te le ma chu se khat lai a chun apoi nak pakhat chu ma hlana Iraq ten ha an rak lo mu Iraq ten ha chun je se US ni ral tampi arak lo ko ma hlan zonga asina ma hlan ral andau na ka hin dir kam tu an rak ngai ta chun na ka US ni ral adau ti pau apong kama adir peng mi adau pi peng mi happeningen adir kam peng mi chu UK England chun Europe ram ha heti bentuk pol kha sin NATO asana tu ten chu UK zong ne kan ma ral salo kan ma se mi kan pe tlai lo te ne tu zong an khak du lo ta khan an city ka khan ma hlani American ral arak dau mi he chun phundang deu kha se ai phundang deu he thiam sang nan an rot an chim ti ka hen pumpak I huat ruang le irem lo ruang asiko tia an ro rampani policy naken president ram hroi tu pumpak mitkem ruanga mo huat ruanga mo rem lo ruang mo skolai ti kha tampi ni chun an zup mi se ta chun president Trump he US ram le ram mi cha chun mi tampi ni an ur a thatok ti kaun haman se lo walai chung ko pen a personality apumpak zia za le lungput awar lo mi tampi num chumo e khaban tok ruang dewa khan asko halo mo ti kha cheu khan an chem mi le zu zonga han tuak za u lo US ram mi lila zong ni hen Trump he Iran adau mi konga hen Iran dau bak he du lo mi na ken ama Trump huat ruang le rem lo ruang e Iran adau mi asoi sel tu amo che tu han tampi be chu ngai ka te suma hlan ni democrat president tampi ha jong ne Iran ni nuclear siam nam jetik mana angai ding asilo ti an chim peng mi le an rak au pi peng mi se asuna ahau man ni atakan Iran he an kap lo e alem te long han rak lem alung klot kha an zuam asuna Iran athi te nuclear siam nam sar kha atim peng asuna en president Trump avan tu ni aka tika Iran ka andu lo mi na ken ama president Trump pumpa kan an huat ruang an rem lo ruang e Iran aka mi social mi kha an tam de atu hen president dang mo republican asia democrat asia president dang ne se tha se lo atu tu khan an dai lem lai lo atu democrat pol na an dau ning le an kham ning vial te he tu ko lo za u lo ngai kan ti sia chun ama pumpak huat ruang le rem lo long te semu za som ret cho makha se ladi zara tom pal ka chim chang e president Trump he atlam tin lo nak tampi achambau nak tampi asina en kanol thana e American first timi policy na cho acha takni ke se how come president koram president zong ni khen hi policy hi tu ase mang se zul se khoi ka pawa ram hroi tu pakhat ne a hroi mi ram le aram ni ha pakhat na ka achi lo achun chu ram hroi tu sio ka itlak lo kha nangma nanupi a umbu in nanupi kha jagan tila zairel lo in len tak lamang nuak dang ha bachon tak long balen tak lamang lo machu nanupi ai lom la mo asilawa an mu tu na kha zaitinda an ro lai nangma na chung chuak na phale adum ko buwa na phale khan herbi thil do changreu jong chok pi khu halo in mi fan ha ka ha vdo ngai lo mi fan ha ka ha vdo ngai ba zau khan thil rin ha ba chok piak lo chu a thabak
ani chu nun asyang bak anatilai matilha arut anatilai ma fa man dot tung lo ma fa man thil chok pek tung lo mi fa ba dot anatila la ana social ko la chu cha chon ram khoi tu pakhat ase minute a roi mi ram le aram mi na cha a pakhat nak pe aro jong salai chu Trump policy ka war tak mi se kha ma vel chu ma se lo Iran kong he pe tlai chu na tu he kap ni chu am ban dai ri phot le zai dak lo te nga khatlai kam chun President Trump ne achim mi le Iran lai ne an chim mi ke van level ban to kan ai dang lamang la Iran ni hin an li mon chim mo President Trump ni hin da li da chim de ti jong che be fiang thai harangai le te khatlai athat mak pakhat chu President Trump me social media amhang ngai thil pakhat khat tik paw a hin social media atial peng chutika zaida achang wai hawa zaida achang ram khat ipe tlai nak zaida achang valai chung a zaida achang mu valai chung achang mi thilvel te president cha thai biar jo asin aphan pang cho report am pek pang cho khatika social media foi tu pak social media batak ten am phan mi ke me pi cha chun athat tak ani jo through social media khna chel to ne poi te khen mo chuta chun kan ram me akan foi tu pol ha jong ke social media he anti tukla cheu khat chmo social media lang ten han du lo cha chel ten han du lo be chim ten han du lo khatlai kam chun kan ral ring ti si adik ko ashina indau khan nak asi cha khan iral rin a har mi le thu a har mi thil tam pium lai asnan social media kan lang po wa hen azai po kan chim di la la kam phun di la ti kha selowe ta chun naga President Trump jong chu US na zetin rala tok lai zetin da ramdanga thau than jimu spy atu ati ban to pol alang tar lo chu lang tar phung jong selo chu ral he ai pe tlai mi khamu titik ma lang tar bal e chimdu mi chu social media he foi tu le foi mi na direct kan ipe tlai kho nak platform tha ngai pakhat se chu cha chun dau thlan nak khoi tu kam palan ha ni hen an ma pum pa kan mo asilawa media mangan mo social media manghen mi pi he pe tlai na ke an tu pa lamang a her ani thup tok ka ti ke chu ani thup tok lo po hi mi pi he ke akan hatar foi tu na le mi pi he kha akan mi pi kan hat chil mang social media lang pa na sa bia chim pa na sa har ningen cha jong tel pa na sa an ma Facebook te jong amu ke ban tok tu an ha se lo me pi he kan pe tlai na kha tha deu lai kan na niam deu lai chu cha chun I thu tuk he a tha lem lo te kai man sin koro a har ningen social media mangan me pi he pe tlai nak tu he a that nak arak tam deu ko ti hi kai ma ka hu ning chu se le hi thong pang pakhat a kha dang ha kam ban chim pa lamang he kai ka thong pang chim ning kha nan thai ton ko cha khan mum aro je ra ka thiam mo lo har lo ti arwat mi jong num khawe chon pakhat te tu lewa hin a thil mi chu ju asa hen nizan asro da khati mu Massachusetts le ka kan de se Philadelphia me se Pennsylvania ma khamma aram min hani khan nga tiva pakhata nga antlai minung pangan si ju asamu nga antlai vaya tiva achong tu khak tu kan tila chu security pol ni am an check na te ka khan pakhat na ka ngatlai nak license an ngai lo apen hi na ka tlai azalo mi afa te anau tukri mi por khatam to an tlai chi apathum na ka cho sa tiang tlai ding ti mi kha an lon tok tam tok an tlai an long fa te chung akhan nga kha thong khat leng kha mo an re thong khat leng si chu cha chun $1 thong som nga leng dar an tat na ti se chu chu nai te a chang mi thil mu nga tlai ruang kan thai ban to kon US chun jai po he phung la lam te chun certificate he ti ban tuk mo asilo license he ti ban tuk mo he abe pi ngai mi se ram kan vai zonga se
kan tu nak zai kan tu nak pawa se lo license asilowa phung la lamning te in thil tu he arak thabik chu indiana zonga khan nga an tlai e achara an zuar mi khamu an tlai na ti mi thong kha nan thai chu ko lai mian silo chu ka thailo chung ko ram mi zong si khau kan ma lai mi long he ke kan selem lo lamu ram dang mi zong ke ban to an rak phang atham phang min tam pi ve ko chu la khaban tok te khlai mi zong he ti ba kan kal na ka mo asilowa ram kan vai na ka mo chu tiang kha tiang ti mi lot in thil tu amhang ngai mi kan sibel lai mi humu hi zona hin iral rin ngai haute karo mi bakhat chu arin tu mi pol ha jong na dum la hau kan tua mi chungte in an thai hang ha ai ti ban tuk mom me he cho ti ban kan zuat chin ha ti ke ban tuk kan zuat chi min ha kan tua chi mi te kan chin mi te na kan zuat ti ban tuk te ha ke mai laya hin zai tin tilai tam de le na kan va zuar kho kan va chin kho kan va zuat kho sia chon phung la lamning te in license te na tua hen thang halomo license to register to ti mi chu ju asa chun thil har sa selo tangka jong adi mi selo lamo zai kan tua pawa khen license te he asilawa certificate te he kan tua chon ki a himbik athabik atluang bik ti mi te ke ka thilung chung om ngai kha ma bel chu man se la thong pang dang kan kal lai nen chu Trump he to New York ka zai da tua kan ti sia chun NBA final game 3 khan abazau titam final game 3 hen ai chal mi chu Knicks le Spurs an se Trump he Knicks lai attend mi mo fan pakhat arak se mal han zonga in president tun han zonga hen hi game he azau lang bang mi se nihin kha New York ka tu he an to choma leo semen lai chu ana chal choma leo semen lai NBA final game 3 khana chal leo se president Trump zong kha abakal ve la ni zan thonga khan New York i mi minung tam pi ni New York arakal ha New York ni kanin hat lo kanin du lo ti ban to ka ha tia protest an to Trump chonga ngai se New York chok se chumo asana ni hin na khan aba phak te ka khaminung tam pi ni khan an raklom ve hoi khat lai kama huwa tu za azat ti mi ban to khan an raklom ve hoi ni hin he tu he New York ka NBA final game 3 azau chwa ma aliau se ti mi te kha foi na toy fian nak te khan te ban thom chi na ka du mi se cho ni ka zo news pa kham ban zo ta la federal judge ni khan ni hin na khan order pa khat achwa mi chu kan hulai president Trump ni executive order achwa mi chu tampi chunga pakhat chu H1B visa ti mi kha asok adu mi ni chu dollar ting khat liam hau chang lai ti mi executive order rak chu mi kha ni na khan federal judge pakhat ni khan hi chu unlawful phongning lo si tia ati cha khan mu an hon piak H1B visa ti mi chu zu asa businessman asila orian ngai tu pakhat khat ni ramdanga rian tuan tu acha mi na ka se ta chunna ka arin na ngai silo a business pakhat khat na ngai ko rama laitlanga rian tuan tu na har na au na mu ma kha kha H1B visa ti mi chu se me hi zu dollar ting khat ti mi he koram lai in aramin hani khan liam ding mi silo ni ka business angai mi ni khan liam ding mi ka se le ma khakma hana khan so foi nak chun men lo hu ha kharak sum adi mi rak tam lo achan Trump akai hu akhan hiban tuk visa H1B visa asok mi ni chun ting khat an liam chang lai ti mi kha executive order kha rak chho mi se chun ni hina khan just ni khan avan thon piak mi kha se chu cha chun atu ning sia khan chun Trump ni executive order a chho mi he zai ma za the tu he just ne an thon piak thlo ma chang le adi lak na chho mi zan hi le za thum kar lak semom adi thel ka ban thai chi alo nan president Trump me US president laka executive order a chho tambik mi se
dân hi leng kha chua dân hi la som nga leng thong thang semen lai chu chunga cha tu zai ma zat hi immigration kong he se chun green card hai ti ban tuk asylum hai ti ban tuk kong le tu ban tuk visa kong he pe tlai in jat pol jat ni hen am ban thon piak mi he pa len chang tu zong he zu business angai zu dram leng in rian ton tu lak adu min ha cha chun thong pang tha pakhat asi ti bi te kha ka zona hen ban thom chi na ka du mi se chon Justice Department atui Department of Justice timite ini hen US citizen asi changmi minung hlai sri na kha citizen an sinak chu na lai ti zai ronga ta ti simma hlai sri na he began tila tham thamen nu swalpi na khaiti bantuk chon tangka online an tangka than phoi na khaiti bantuk le si thalo azwar mi hiti bantuk na khan se ma pol minung lai sri hetu US chawza ni citizen an sina kha chu na lai hi pol he ramdang arak rai US mi makha citizen am mi pol khan semu zai bantuk ram mi da an se an min zai da an city kha cho fiang an lang tar lo na in atu tiang citizenship chu ding mi hi minung hlai sri an se zai ruanga da ti sia chon hika Justice Department foitun han an chimninga chon US citizenship si hi chan tha thok nak tam pi ummo a privilege pakhat asi ente chu cha chon US citizen si nak dinga hen adik milam te in hu ding ase lak ding ase than thoi nak mo silo adik lo ning in mo US citizen hi hu ding ase lo lak ding ase lo pakhat nak apan hi naka US citizen an city ka chu citizen an si nak chu vai te in upat ok tlak te in diklafal te in an nun pi ok ase US ram achua ke citizen asimi ko chu phundang ram that lo rong la har sat ronga zu da ra riang mang en citizen asami na ni citizen an si nuwa chu citizen an si nak chu san tha ilak in chawza tangka hlan thoi nak midang hlan thoi nak asilowa thil sol thil thalo tu anaka an han mi hi chu asi khau hrim lo chu cha hin ha minung hlai sri na jong he an ram mi zu ram mi si nak citizenship kha kan chu na nak asi tia Justice Department thoi tun hani khan nihin na anchim chu cha chon Trump president asi chung asilowa hi policy he phai tiang zai da lo lai ma hin chun US citizen ka si ko an ka kwa kholo an ka chut kholo an ka doi kholo ti mi he ruwa ding selo US citizen si zonga hen kan ma ni kan chit lo kan tho lo wa chun mu citizen kan sina khe chu kho doi kho lak piak kho arak thiam ko ti hi thong pang ni hin alang tar ngai mi pakhat asi ti mi dekha tan chu kam ban thop du mi na se la ma vial kha ban se lo pathian ne dam na kam pe ka chon video danga thong pang dang he kana tong than hala ni zan ni thong pang al pi ngai pen hi kan chim ten hala ka ti mi khatu tam thing deun kam ban khe je kan tila ka that thlai chom ma le arwang chom asiriat ngai mi selete asiriat ngai mi thil asiti ka zum ok tlak mi hasinin thong pang ka thai mi kha si kom han se lo hi chima mo that lai chim lo silokan chim tika zaite lai ka panda kan chim lai ti mi kha tha deu le fyang phai deu te in ban that thlai ta kha ka ban du chan ka ban pek ta deu ri lai le achan azat tika khan chon me pi sina kan ban thom te kon halai CDF than tlang ne an tlai mi thing hwal thong chin te salai thong chin CDF than tlang kum nga chungar tuan chang khate chung khar lai rem chan lo nak ruanga phungning te CDF than tlang tha te en sian nak te en ID mi kha CDF than tlang ne an tlai than chuan tlai hu a chun thong chunga fi in ai ok ti kha se
khomom tung news ne avantial ninga chon kan thei ban to kan ama te en ai ok ti se asina an chung khar lai ne an chim ning kha ai danga ngai e atak chonga thisan ha tam pi kan hu hiti ban tuk ten ha kha atuk nak buak nak ma hiti ban tuk ten ha kha jaimazat kha chung kha lai ne kan hu ti kha media sina am ban chim ve ti ka lunga thalo ngai hi ban tuk thil te hi angai kan ti sia chon tha te in thlat thlai nak tua swal nak tu ami ning chang lo in thila tu ami he hem har an rian zong phu hiti ban tuk mu sim hi har mi se pakhat swal nak thatlaw nak ithu no ti mi he chan toite cha long se chat arau de chon chu swal nak cho apuang than thiam tu chana zai man thu kho selo social media chan sela zai man thu kho selo chu cha chun swal nak morning chang lo rian tuan nak mo pakhat khat te ka tuan wo ngai tu na ne rian rang te in bachai nak tua chon action lak har le mi pi sin zonga than ding mu khaban to kan to lo chung pau chu kan community kan organization kan siam tlai bu kan chawza bu adam lai lo chu cha chun hi thinghual kan unaw slai thong chin kong hepe tlai jong khan thong fiang da than kho tham ha kam van jom te la e tu tan chu ma bial khan ban sri phase lo nan di lak chung ka lom video danga tong than te lai